Rwanda ho urugereko rwihariye rwa sentare nkuru iburanisha ivyaha vyo ku rwego mpuzamahanga n'izambukiranya imipaka mu Rwanda rufise icicaro mu karere ka Nyanza rwanse ivyasabwe na Madame Yvonne Idamange ivyamugwiza bwo kwimurira inteko yarwo i Kigali. Umucamanza yavuze ko hari imbogamizi zo kwimuka kandi ko uwuregwa azoburanira mu ruhame nk'uko avyifuza. Idamange aregwa ivyaha bitandatu biva ku majambo yahora avugira ku murongo wa YouTube. Eric Bagirubusa yari muri sentare. Ubu busabe bwa Madame Yvonne Idamange ryamugwiza bwo kwimurira inteko imuburanisha i Kigali mu Rwanda yabutanze mu zindi nzitizi yagejeje ku rukiko mbere yuko atangira kuburana urubanza mu mizi. Yavuze ko yabangamirwa bikomeye no kuza kuburanira mu karere ka Nyanza, kamwe mu twashyiriweho amabwiriza adasanzwe yo kwirinda icyorezo COVID-19. Yavuze ko nta mutekano yakwizezwa kujya kwinjira muri gereza ya Mpanga kubera icyo cyorezo. Idamange yabwiye urukiko ko yifuza ko urubanza rwe rwabera mu ruhame imbona nkubone kuko n'ibyo aregwa yabirezwe habona kandi abikora habona. Yasabye ko nkuko byagenze mu rubanza rwa Bwana Paul Rusesabagina urukiko rukimuka nawe byagenda bityo. Yavuze ko baba bagize umuryango we, abatangabuhamya be n'abandi batari bake bakeneye gukurikirana uru rubanza. Idamange kandi yabwiye urukiko ko atiteguye kuburanira ku ikoranabuhanga rya video conference cyangwa iyakure kuko abatangabuhamya be bari i Kigali batabona uko bamushinjura. Indi nzitizi Idamange yagejeje ku rukiko niyo gusaba igihe cy'amezi 2 ategura urubanza kuko ngo yamenyeshejwe ko agomba kwitaba urukiko akererewe ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Kubera uburemere bwa dosiye agasaba umwanya uhagije, avuga ko hari n'abandi banyamategeko ashaka ko bamwunganira batarabonana ngo bategure urubanza. Yabwiye umucamanza kandi ko muri gereza ya Mageragere afungiwemo abacungagereza badukanye imvugo yo kuvuga ko bashaka kumucisha bugufi. Intandaro ngo n'amafaranga baha abacungagereza ngo babagurira amayinite yo guhamagara kuri telefone abacungagereza bakayarya. Yavuze ko ibyo yabigejeje mu buyobozi bwa gereza ntibagira icyo babikoraho, avuga ko icyagamije ari uguca akarengane nka kimwe ashimangira ko ari cyo afungiwe. Mu gusa n'uwishinganisha Idamange yabwiye umucamanza ko aho agiye hose abacungagereza bamugendaho, bityo ko afite impungenge ko bashobora kuzamurasa babeshya ko yashakaga gutoroka gereza. Idamange yavuze kandi ko adahabwa uburenganzira bwo kuvugana n'abana be ndetse n'abavandimwe be baba hanze bashobora kumugenera ubufasha. Ni mu gihe asobanura ko hari abandi bafungwa bahabwa ubwo bufasha rwihishwa. Agasoza asaba icyo yita ubufasha bwimbitse kugira ngo abashe kuburana mu mutuzo kandi mu mutekano. Abanyamategeko bamwunganira Maître Bruce Bikotwa na mugenzi we Maître Felicien Gashema nabo bashyigikiye ubusabe bwe mu byo yagejeje ku rukiko. Umushinjacyaha we yavugaga ko kuburanishirizwa i Kigali urukiko rwabisuzuma mu bushishozi bwarwo rukabifataho umwanzuro ashingiwe ku bihe by'icyorezo COVID-19 cyugarije isi n'u Rwanda rudasigaye. Ubushinjacyaha bukavuga ko urubanza rwabera ku ikoranabuhanga bidahinduye icyicaro cy'urukiko kuko atari urubanza rwa mbere rwaba ruhaburanishirijwe muri ubwo buryo. Ubushinjacyaha kandi bwabwiye urukiko ko kunganirwa ari uburenganzira ntayegayezwa amategeko yemerera uregwa, gusa ntibwabuze kugaragaza ko byaba byiza urubanza rushyizwe mu gihe cy'ukwezi. Ku kijyanye n'umutekano w'uregwa muri gereza, ubushinjacyaha buvuga ko byakemurwa n'ubuyobozi bw'amagereza, ariko nanone bukibaza uburyo ari ugeramiwe mu gihe afungiwe n'abandi. Mu cyemezo cy'urukiko rwavuze ko bitashoboka kwimurira i Kigali inteko iburanisha Idamange. Rwavuze kandi ko n'indi nteko iburanisha Rusesabagina ifite impungenge zaho izabikorera mu bihe biraza kubera ko inyubako urukiko rwakoreragamo zahindutse. Umucamanza avuze ko bidashoboka ko urukiko rwajya gutira ibyumba byo kuburanishirizamo kandi rubyifitiye ku cyicaro cyarwo. Yavuze ko gereza imufunze ifite ubushobozi bwo kumuzana i Nyanza cyangwa kumwimurira muri gereza ya Mpanga. Yavuze ko nta mpungenge ko yahandurira COVID-19 kuko ari ubushobozi bwo kuyirinda. Umucamanza yategetse ko urubanza ruzabera ku cyicaro cyarwo i Nyanza ashingiye ku buremere bwarwo n'ikoranabuhanga ritifashe neza. Yanzuye ko ruzabimbona nkubone keretse igihe havuka ibibazo bya COVID-19. Ku mpungenge za Idamange muri gereza, urukiko rwibukije ko amategeko amwemerera uburenganzira bwo kuvugana n'abavandimwe be kandi ko byubahirizwa kuri buri mufungwa. Ku ngingo yavuga ko atamenyesherejwe ku gihe ko agomba kuburana, urukiko rwamuteye utwatsi ruvuga ko ubwanditsi bwamumenyeshereje igihe. Rwamwibukije ko agomba gutanga umucyo ku bagomba kumwunganira kuko ibye nabo bitarasobanuka. Rwamutegetse kubagaragaza urubanza rukabona gutangira mu gihe cy'ukwezi. Yvonne Idamange ryamugwiza w'imyaka 42 y'amavuko n'abana 4 yamenyekanye cyane kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka
Rwanda n'ukwezi yatangirijeho umuyoboro wa YouTube yavugiragaho amagambo ubushinjacyaha bushingiraho bumurega ibyaha 6 byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gupfobya jenoside n'ibindi. Nubwo ataragira icyo avuga ku miburanire, agifatwa hakanaga ibyaha akavuga ko ibyo yavuze byose byari mu mugambi wo kuvugira rubanda kucyo yita akarengane bakorerwa n'ubutegetsi. Iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Bagira ubusajwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Urakoze Eric, dusubire mu Burundi aho bamwe mu banyagihugu ku murwa mukuru ubutunzi Bujumbura babandanya kwidoga ko batumva iyo isukari ya Sosumo bagenewe inyikira, basaba aregwa n'icyo kibazo kugihagurukira. Ubuyobozi bw'ihinguriro ry'isukari Sosumo bwo buvuga ko icyo gikorwa bwagishinze abajejwe intwaro. Ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika ifatanije n'abanywanyi bari mu Burundi, dusoberwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Amezi abiri ararumanye isukari ihingurwa n'ihinguriro Sosumo itaboneka nk'uko vyahora imbere y'ico kiringo ku butaka bwose bw'u Burundi nk'uko vyemezwa n'abakoresha iyo sukari. Ababa ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bo bavuga ko naho babwirwa ko ihabwa abategerezwa kuyidandaza batayikubita ijisho. Muri zone ya Rohero ya komine Mukaza isanzwe bamwe abifise abadandaza baho bavuga ko isukari isigaye ari umuzi wibuye nk'uko uno mudandaza yabibwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Sukari namba abantu baza ari benshi baza kuyirondera, tukabura niyo hari n'abaza bibaza yuko twoba tuyibintu tuyifise mugabo tukabereka n'imifuko yuko atasukari irimwo, gasanga harimo nk'umuceri. Rero ukwezi kuraheza atasukari tubonye hano hantu mu Rohero. Rero ngaho iwacu mugabo nta muntu n'umwe ndabona ati ayikuye mu Rohero, nta n'umwe. Ahubwo murabe mutugeragereze kweri kuko abanyagihugu barafise ibibazo cyane. Nk'umuntu afite umwana arakubwira ati umwana avyuka ararira, urumva nk'icyo n'ikibazo cyane. Murabe mwodufasha kweri. Bamwe mu banyagisagara bamara umwanya munini batonze imbere y'ubudandarizo batondeye iyo sukari, abayironse ntibabarenza ikiro kimwe. Ariko mu minsi heze umuguzi yararonswa iyo yipfuza, hari n'abandi bataha uko baje kubera yabahereye ko nk'uko bavyemeza. Abayazi n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bagasaba ko hogira igikozwe kugira isukari iboneke nk'uko vyahora. Ubundi bahora baza nyuma y'ukwezi basi ntiyakabura nyinshi mu gakaronka kilo kimwe canke ijya kwijana jya ku kiyiko nyene bita yo kiyiko kucyo gutyo mugubo nta na nkeyi nta kilo nta ni yo kwijana nta kintu kinsa yuko hamwe byo shikanye ababijeje bakayiturosa tukagasura nk'uko vyahora tukayiro. Isukari ni kibazo vere nka twebwe abaguzi twenda twayibura bana hagenda atanya icayi mu gatondo. Rero ngaba boss akitu mugasata tukayira mukayitiye tukayirondera tukayibura bana bakagenda kwishura nk'uko atacayi banyoye. Ujejwe kumenyesha makuru mu ihinguro ry'isukari Sosumo yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko isukari itangwa ku mugaragaro ku badandaza. Nzobandora Jean Pierre yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko isukari itagomvye gutera ikibazo. Ejo twashoboye gutanga isukari ingana itoni 140, hanyuma programa yuko uko tuko turayitanga iramanitse. Harabatoye ejo aribo bari batwaye itoni 140, hari bariko baratora uyu munsi amakamyo ari ngaha hasi murayabona, zabizijo gupakira isukari zaba nizo wacuze ko zirapakuru. Ivyo mwabibonye abantu muri ko muracako ngaha urabona ngene bangana kuvuga yuko isukari tuko turayitanga komine twabishikiriza. Kubibaza iyo sukari ya Sosumo inyikira, wajejwe kumenyesha makuru muri ryo hinguriro yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ingingo zafashwe kugira isukari ishikira bayigenewe. Abo mu ntwaro uko twasezeranye dukorana nuko ku munsi ku mugoroba mu gufunga ibikorwa ntanga raporo abayobozi bantwara mwishira hamwe. Ico kiri mu byo banegetse kandi nkora neza kugira intwaro nayo ndayifashe kuyiha ibishobora kuyirongora gukora igikorwa cyane. Ubu rero natwe nyene biri ngaha baba bastaneye nabibahaye, abashefu zone narabibahaye. Naho biruko byaragaragaye ko iyo sukari ya Sosumo idashikira abigenewe mu turere tumwe. Haraheze indwi zibiri uburongozi bwa zone Nyakabiga muri komine Mukaza bumenyesheje ko hari amatona 2 y'isukari yaragenewe iyo zone yafatiwe muri zone Kinama ya komine Ntahangwa. Amakuru abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bahawe n'uburongoye zone Nyakabiga akavuga ko iyo sukari yafatanye umuntu gushika n'ubu izina ryiwe ritaramenyekana, gusa bemeza ko ari ntwazangabo y'ipete ryo hejuru. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imiryango ita ku bana b'abakobwa mu Rwanda ivuga ko abana benshi batewe inda muri iki gihe ca COVID-19
naho ibitigiri bitarahurizwa hamwe. Umwe mu miryango ifasha abana b'abakobwa bahuye n'ivyo bibazo ni LWD, Learn Work Develop, n'umuryango utari wa leta watanguye umugambi wiswe Masenge Mbahafi ufise intumbero yo kwita ku bakobwa. Muri iki gihe uyu mugambi waratanguye gufasha abakobwa kwinjira muri programme yo kuboneza uruvyaro mu rwego rwo kwirinda gukomeza kuvyara abo bazorera bonyene. Mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaganiriye n'umuyobozi w'uyo muryango ari nawe wawushinze Jean Claude Mwiseneza hamwe na muganga Anise Nzabonimpa nk'abahinga mu by'ubuzima bw'imyororokere. Mwiseneza aratangura avuga icyamutumye gushinga uyu muryango no gushiraho umugambi wawo wiswe Masenge Mbahafi. Umuryango Learn Work Develop LWD mu magambo ahinnye y'Icyongereza, ariko mu Kinyarwanda abantu bakunda kwita ruwadi. Ni umuryango twashinze ku itariki 5 z'ukwa 11 2013. Tukaba twarawushinze tugamije guteza imbere umurimo unoze kandi urambye mu rubyiruko, ariko ku rundi ruhande tunagamije kugira ngo duhangane n'inzitizi izo arizo zose zibangamira umurimo unoze kandi urambye. Muri izo nzitizi tuvugamo ubujiji, tuvugamo gushaka abana bakiri bato, tuvugamo inda z'imburagihe, tuvugamo imirire mibi, tuvugamo imihindagurikire y'ibihe, tuvugamo indwara z'ibyorezo nka virusi itera sida n'izindi. Umuryango rero Learn Work Develop ufite porogaramu zigera kuri 6 ariko zikubiye mu bice 4 by'ingenzi. Ibyo bice harimo igice kijyanye n'uburezi ndetse no kwiteza imbere, hakabamo igice kijyanye n'imbonezamikurire y'abana bato ECD, hakabamo igice kijyanye n'ubuzima ndetse n'igice kijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, ari nacyo tubonamo ubuvugizi cyane cyane bw'urubyiruko, ariko by'umwihariko urubyiruko rufite ibibazo cyane cyane kuri aba bana b'abakobwa basatuma inda z'imburagihe, ariko atari naho gusa, ndetse tugahera no ku buvugizi bw'abana b'abakobwa bari kuri risike y'uko bashobora gusama inda z'imburagihe. Dushinguye umuryango Learn Work Develop twari tugamije ahanini guhangana n'ibibazo by'ubushomeri biri mu rubyiruko. Ngira ngo unabyumvishe aya magambo atatu, icyo ashatse kuvuga mu Kinyarwanda mu buryo bw'integeko, ashatse kuvuga ngo iga kora tera imbere. Burya nta muntu udashaka gutera imbere, ariko ntiwatera imbere udakora. Ariko nanone gukora bisaba kunoza umurimo, ariko ntushobora no kunoza umurimo utabifitiye ubumenyi. Bisaba ko abantu bagira ubumenyi mu buryo bwo gukora umurimo, ariko nanone bakawukora neza kugira ngo babashe gutera imbere. Ariko ibyo ntibinahagije, bisaba kugira ngo ku rundi ruhande abantu barebe uburyo ziriya nzitizi zose tugomba guhangana nazo. Iyi minsi rero Learn Work Develop twibanze cyane mu kurwanya inda z'imburagihe muri aba bana batoya. Kubera iki? Kubera ko izi nda z'imburagihe ziratuma abana batakaza mu mashuri, kandi nk'uko tubizi ndetse na gahunda y'uburezi mu gihugu ni uguteza imbere ubumenyi kugira ngo abaturage babashe kwiteza imbere, ariko bishingiye ku bumenyi n'ikoranabuhanga. Niyo mpamvu rero ubumenyi n'ikoranabuhanga ntabwo bishoboka abana batize, ari na mpamvu leta usanga yashyizeho gahunda zijyanye n'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12, ari bwo tuvuga 12 years education. Ariko ikibabaje cyane ni uko aba bana b'abangavu usanga batarangiza amashuri bitewe n'uko baba batewe izi nda z'imburagihe. Niyo mpamvu rero twazanye umushinga Masenge Mbahafi. Masenge Mbahafi yaje kubera impamvu zikurikira. Impamvu ya mbere ni uko usanga hari ikibazo kiri hagati y'ababyeyi n'abana babo mu kuganira ku buzima bw'imyororokere, n'ababigerageje usanga batisanzurana cyane mu buryo bwo kubyinjiramo neza. Ariko ikibazo cya kabiri ni uko usanga abana bagize ikibazo cyo gusama, iyo asamye ahita agirana ikibazo n'ababyeyi be, bose bakinjira mu kibazo, yaba umwana usamye, yaba se, yaba nyina, kandi ugasanga ndetse ababyeyi be baramuterera. Kuko umubyeyi w'umugabo ahita avuga ati mugore dore umwana wawe ni ikigoryi cyawe, wananiwe kumurera, wananiwe no kumwereka inzira nziza kugira ngo adasama. Umugore nawe ari we nyina w'umwana, nawe akavuga ati dore wa mukobwa we unteje ikimwaro, urasije mu muryango, bigaragaye ko nta bushobozi afite bwo kurera. Ibyo rero bikaba bituma havuka amakimbirane mu muryango, anatuma ndetse umuryango wirukana wa mwana.
cyangwa se ukamukorera ihohotera rituma umwana ashobora gucika mu rugo, akaba ashobora kwangara akajya hirya no hino, abo dusanga mu migeto n'ahandi, atari uko badafite ababyeyi, atari uko n'ababyeyi babo badashoboye cyangwa badafite ubushobozi, ahubwo ari uko gusa bananiwe kumvikana ku kibazo cyavutse. Aho rero niho tubona ko nyirasenge w'uwo mwana agomba kuza akabunga, kongera akabahuza, kubera ko nyirasenge usanga ni inshuti y'umwana, kuko na kera na kare tuzi ko nyirasenge w'umwana umwisenge neza amwisanzuraho, ariko ni n'inshuti ya se w'umwana, akaba ari na musaza we, akaba ari n'inshuti ya nyina w'umwana ari muramukazi we. Ni ukuvuga rero igihe havutse ikibazo ashobora kubunga, bigatuma umuryango nyarwanda udakomeza kwangirika, kandi noneho n'ababyeyi b'umwana bakaba bashobora byihuse guhita bamubabarira, ahubwo bakareba uburyo bagomba kubafasha kugira ngo umwana wataye ishuri, wagize ikibi yongera agaruke mu rugo, bamufashe kumeza inzira yari yaratangiye ndetse azagere no ku nzozi. Nguko rero uko umushinga Masenge Mba Hafi waje, tukaba twarawutangiriye mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza. Abana mwakira babageraho gute? Ni ababyeyi baboherereza cyangwa ni abaganga babapimye inda cyangwa se baza ku giti cyabo? Ikibazo gikunze kugaragara ni uko abana iyo bamaze gusama inda z'imburagihe, abadashoboye kuba bashobora gutana n'imiryango ku mpamvu navuze haruguru, usanga baguma mu miryango, ariko abenshi usanga imiryango isa nkaho itabafata nk'abantu mu buryo bw'uburenganzira bwabo, ahubwo usanga barabafungiranye mu rugo, ugasanga bamwe basa nkaho babaye abacakara. Hari n'aho usanga n'urugo rwari rufite umukozi ukorera mu rugo bamwirukana, wa wundi wasamye inda y'imburagihe akaba ariwe uhinduka umukozi wo mu rugo. Kugira ngo rero tubashe kongera kubaha icyizere, kubagarura mu buzima busanzwe, twafatanyije n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu murenge wa Rukara, mu midugudu ndetse no mu tugari tuwugize, tubasha gutoranya ba masenge. Amasenge ni ukuvuga ngo dufite masenge imwe kuri buri mudugudu, mu midugudu 39 igize umurenge wa Rukara, ariko atari nabo bonyine, tukagira n'abitwa ba mukuru w'abakobwa. Mukuru w'abakobwa akaba ari umwe mu bana nawe wagizweho ingaruka mbere y'uko yari yarasamye inda y'imburagihe, ariko akaza gufashwa akiyakira. Uyu munsi akaba ari umuntu ushobora gufasha bagenzi bakabahuza na masenge kugira ngo nawe abafashe gufata inzira nshya y'ubuzima bwabo. Ubwo rero masenge na mukuru wabo akazi bakora, bajya mu miryango iriho abana bafite ibibazo, hanyuma bakaganiriza ababyeyi. Bamara kuganiriza ababyeyi iyo bamaze kubyumva neza, babaha abana bakajya mu rubohero, hanyuma bajya mu rubohero naho akaba ariho babona serivisi zitandukanye, ari naho baganirira birambuye na ba masenge ndetse na ba mukuru wabo, bakabakorera ubujyanama, bakabasha kongera kubagarura icyizere cyo kubaho. Inshuti mwese mukunda radiyo y'ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tubashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa y'aya makuru. Tubashimiye kandi na Fatuma Karara yadufashije kugeranya ibiganiro twateguriye. Edil Rwema niwe yarabihagarariye. Tubashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi, kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo y'ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.